kini ke meeting ke jongi haga ni ke por ablay bi kum ki khun ki jome habang isang ki jingyalan ki jongi haga party ke jongi atra ni so bangidang kam banwat swayame namar klamame nimla na ARUM ke jingin ke jongi ni don kam ya ke bor ke jome haman ki khlimat haga jingin ke jongi atra namar kata haga ni ke bor atra bi abang isangi ke jingyalan ke jongi ko try kum ke party ni duwai atrai bi ke jingdar rengkat ke jome na do bastang ko try ba kodo ngeduwai ko try na mataki nong shimenta ngeduwai ko try na matai nong yalam ko try bi ngeduwai ru na mata jongi ki badon na ke por ki wan matkershan baru ban singap ko try bi ke nong rem ke party ka don man senso hapteng jongi kendra bi ngeduwai ko try ba kodor na mata ki nong song jom na ke snong ko bi ke jongi ke snong lengkah try ba kodor ngeduwai try ba kilo ko try bi bakin yok ko try ban singap ablay bi ya ke nong rem ke bangi na ke liang jong ke National People's Party ninyo ban pensgo haga ni ke janmit atray ba kodor bangi duwai kendra bi haga ni ke janmit Blisipun balansong kung inyapitiang pa ipa amantay State President dungi Pak Preston Muntau kabangit haka ni Sti dungi baro Nansiam ni kaburu kan ayat welcome address lingkong ning syap mapenpau kajing songo ya kedua basno umlingka apa kajing alam dari basno dungi